Avonye nous a zanvevi de kale epenigbaji ametichiwo sohewo pe devio go ha za avo sigede nyonu ta avo mutua wo ha de ade abo de wo ha twa to awie ke afika avo wo pe nkocho zukata wo twa nko adena miape avo wo megede aflawo le ketu savnu tome lenkude eyan because me view pe gbedasi no ebe avoya ole hame plope nko gide wo ke edo pe nkwenye mama yichweke wo sasa hagla kokonse ni bebre bejevo ple bubuawo kele nko chotona avowa lo nko dede na avowo mea ocho nko na avowo ple susu gedewo ke susu kehe mu susu dekago bui ke ocho nko na avolia enye ahama nko alo maglesibe abe ejire wo nko alo maso nko abe lekpodo mesasan la enye mi anovi bulawo pegbe wa kenu de go me va pegbe me enye be evode lekpodo mama de plama de omele nufu alo maso la ma de plama de dome ko jogbe voentola amedika fa tro megbea wata globe obe evode alo amede susu ibe o amekela o dekpe ne kakakaka yo kwa wata globe okay be o dekpe na mie kaka okutala mi flavo ke o de nkona be sasa be evode mi dekpe ne kaka ekuta be evode ke ma obe kokonse ne bebria nya dola akpefu na dola ya fukopie nenye be otua sama sekno ne be afinoi ekepleke ijorejilo no do fimi aga ifi nenye be le nyanu ano megbetra no nkucha akpoda be di amedele ikwalu amedele sefile nyadue wo eseme na ma tane we hu nya dola la efa mede be nu keke wo le fitenye wo pegba o le tame bula mie be yi plepe gbogbon time afete hele ye ekebete wo amie ya edede mefelo ta ewe fukpepe mi lejio esema tabe kokonse ni be bre na medeke mala be nyi kemi wo le fimi akpo enyale agbolo na medalo anunya kude amedeu ele esa kwele nyazi tanya tefe nenye be nyanya de wola nu si chalala watawa ayobe kokonse na wata agbo kokonse ni bebre tadoma hi mi choko vivietom nyonu de ole apelika lo le asima lo le tefede ike okobela inovikela nyado wo alo ebenu meno tefedeka enono si chano yino gbogbala nyonu we onu nyade nyame na wata wava awonu ki aoche afle avokemi enye be we kukunse ni bebwe nenye be amevele alo nyado lala ha ese avo fe nkogomia nenye be okpoko kunse ni bebwe kemi la miemula automatically anya be eyipenya ya nuole ta kwe kwa avofe nkona na alo nkona na avola enye enya ike etienya na ame deme enye nya ike ogbulo na denyame o ma gble na o ma tu kwa gble na obe ele o ga kenye be esavo komela na nya be enya de gbolo amiele edo enye jijo avo fe nkodola enye jijo fe nyawo edo nye vevese fe nyawo edo nya hamasisi fe nyawo edo nye jirewo fe nyawo edo nya ahia jiji nyonu alo nchu fe nyawo ta enyagbe alo enyatina me nyawe ya okocho ngoko na avo ikewe mitana esia yi onye bebe jidula enkwenye sagbadre avochu makpona kajojo biaju na biaju ablola planyima azuba blemato nye blemato nkochocho na avoyi sagbadre makpona avochu bajojo biaju ablola planyima sagbadre enya laswewa asanwu avochu ku do tevo omo de nko ne kam de kemesepo de voji avoko yin amogun avohowe gabaji avohowe nya dado iko sana avohowe anya nko
alo la nya le ke ni ke bo tso ka fi to zu gabatia ko yemeni yovo sasan obe amadelia amanye be amale la pe gbe so la nya ni tu ala nya po e mo ame ya de asasan yo to trauma lo so nko na vo yovo sasan bobo to logo me yan ma de te po mo die be mu am ko ba bobo ni va ko e ko taroda e kledo pi e be abe par exemple fi ayi mo po na wu wa na mo de ba o le cha do mo fe ye po ko ame ya to so bobo ndi e to logo mo lo ta ba nya chiwa e nya be ko nko na bobo to logo me ke mo po na wu alo po e si abe ni ha lo le si ate wodo na mere la po mo wona joro ko no ja yin gbogbo yin bian obe ya lo mo le si wa wodo a o so ko ba lo ku ludupe odana ebe pe bi ko nyo tare mo nyamo ko e manye tumevio pe jadodo toke yo wo pelim kude miape afozaza ongu zo pe fia komi seshi amuganu tome Ghana na Top Africa Radio Hamburg Germany.